evo prizora za pamćenje. Visoko uzdignutog čela, pogleda uprtog ka sutrašnjici. Snimljeni materijal se dostavlja u frontovsku laboratoriju, gde se pod uvek budnim okom druga Vasilisa Burikasa snimljeni materijal razvija. Svi sa nepresušnim entuzijazmom učestvuju u procesu razvijanja. Ljudi i hemikalije zajedno do umetnosti. Drug Burikas je nesumnjivo doneo frontu onu profesionalnu disciplinovanost i osjećaj za prioritete za koju su mu svi frontovci neizmerno zahvalni. Još u četvrtak, u 12 časova i 30 minuta, kao grom iz vedra neba stigla je informacija da drug Greg de Buir, treći član žirija, dolazi na front u periodu između 11 i 14 časova. Frontovska grupa za doček se našla na licu mesta tačno u 14 časova i 20 minuta, kako bi dočekali druga Grega koji je pristigao u 14 časova i 50 minuta na opšte oduševljenje dva prisutna frontovca. Predaha nema. Gvozdena logika osmice nameće da se posle laboratorijske obrade materijal mora telekinirati kako bi se spremio za montažu i prikazivanje. Upravo u predviđenom terminu proizvodno odeljenje OUR montaža završava posao. Drug Zlatko Zlatković, neposredni izvršilac, je još jednom uspeo da od svega napravi svašta potrebno. Šta je filmski front bez frontovskih zvezda? Eminentni drug i dragi reditelj Marko Backović je posjetio filmski front u društvu zvezde u naponu našeg glumišta druga Jave. Veselje se širi na sve strane. Sad slobodno po zemlji idemo, odjekivalo je sa usana mladih pregalaca. Sve filmsko trijumfuje. Frontovske akcije se bliže neumitnom kraju. Ali ordenja nema. Zaslužne frontovce ne krase limena priznanja. Dokaz da su na frontu dali sve, svoj maksimum, su njihove vesele oči koje iskre radošću i zahvalnošću zbog spasa svega filmskog. Svi na front, svi na front i zaista svi su na frontu. Živio front i izvršni nam odbor. Reči su suvišne.